Good morning. Good morning, Africa. Yeah. How are you? Kama huku nimekula protein sana. I've consumed a lot of proteins. Regina David, as usual, good morning to you. Joyce Ngogi, morning. Ushaamka tayari? Hey, Triza James. Na Joyce Ngogi, mbona umenitupa hivyo? Bana, hata salamu. Salamu tu, na ni ya Mungu. Hata kuinua tu mkono hivi useme uko area. Tabitha Kariuki, how are you doing? Morning to Africa, we are good. Trufena Shiro, how are you doing? Mambo? That's awesome. Leo ndio ile siku ya kuchomoka huku. Niko shift bado. Okay, that's good. Mimi bado niko Vietnam, as you can see. Bado niko Vietnam. You see? Bado niko Vietnam. Few hours I'll be leaving this country. Samuel Kigaba mwene garariga. My brother, wathire kuma. Twauma mitambo-ini. Good to see you, sir. Guku gwetagwo mucii munene wa Hanoi, Vietnam. Guku ni kuiguaga andu megwitwo US maruire bara ya githigithanio. Bara ya muthenya na utuku. Triza James, Kezia M, good morning. Boniface Gakuru, good morning. We miss you Farodhi, huku ni 11 p.m. Ala, huko kwani ni wapi? 11 p.m. Hai. Huku witu li na kuone 11 a.m. inaelekea. Kenya nakuo ni saa 1 inaelekea. Enye hii dunia, hizi dunia ni kadhaa. Hizi dunia si the same. Ati huko tuli kwa Triza James ni 11 p.m. usiku. Haya Kenya ni saa 1 ya asubuhi. Hapa niko ni saa 5 ya asubuhi. So you can see how this thing is a bit confused. Ukienda mahali kama UK, if I'm not wrong, they should be an hour. Is it an hour behind us or an hour? I don't know. Anyway, Kenya ni 6:51. Riu thine igere aga ni ithatu we. Tugo kwa Triza James ndi America kutha thaa 5 cia utuku. Acio tugitige basi na 12 hours. 12 good hours. UK ni 4:51. Hey, Jesus is Lord. 4:51 ya usiku ama ya asubuhi nani? Joyce Ngogi. Julian Wanjiro, good morning Farodhi, good morning to you. Okay, dehera kido brother kuma Vietnam. Okay, Samuel Kigaba. Na tuko tutirega ine wena waje hithire pio. Timuka ini ureto Hyatt Regency. Hyatt Regency. Hanoi West Hotel. Goko Hanoi, Vietnam. Na hey, this is a nice city. Turulite gukureke ide mwire. Goko shopping tu igete muno na Hanoi dress ine gasite kanito ndakoneta ndidega ine ngiona take kanini muno ndiraikiri kuria rise ni town ine na muno. It's a very big city, but city with order na maundu makiri mega guku. Ungirora tututhi tu guku ni ukuona tututhi ni tuo tuingi by the way. Reke nguoni tututhi tu guku tututhi ni ta million imwe na ndio hata sijui ndira wirorere nduthi guku nduthi anga ni nyingi muno. Tarora haria muga Kenya ni kuri nduthi guku nduthi million 3 ni ikoragwo town center tuhana tu scooter tututhi tu twao ndira wirorere tututhi tuingi na nona tuingi ni turarumirira watho o tungi haria turemi hatingiaga turemi no tuingi twa guku ni twetagirira matawa ero no retwa kura haria no iciria ni escort to nakuona hekarenda kurumirira watho hekara karetigira hekara void guku nduthi twaragwo ni atumia ni ndio ningi magitwara nduthi
no hatuthi nikurana tegepio uliza daktari atakusho. Daktari Mugani, Tabitha Kariuki, how are you doing? Kezia M. Good morning to you. Ona guku ni kuri jamu, by the way, no tine ni oguo. Maundu maria maingĩ wonaga Kenya na guku mari oku. No riu this is an organized town, an organized city. Na nĩ kũndũ gũtheru mũno mũno makĩria. Ngwĩciria from ũrĩa ũrona thimũ-inĩ yakwa ndũngĩona ihuti irekie thĩ, ndũngĩona karatathi karekie thĩ, ndũngĩona cuba ndekie thĩ, ndũkuona. No Kenya ko ndĩrazoom ũguo, ya reke ngũire ngĩmaka mũno. Kenya nĩ kũngĩkora nduthi atĩ ciarĩte raini ũguo atĩ cietereire traffic, no iciria nĩ yes county. It means Murieda nayo huwa wanapeleka watu all over the world. Yes, kampuni yenye tulienda nayo inapeleka watu all over the world. In fact, last year walikuwa wamepeleka watu sijui Jordan na Israel. Na pia next year najua pia watapeleka watu. So, we are here courtesy of Cooperative Bank. Yes. So, ũngĩkorwo wĩ gũkũ nĩndũrahota kũnotice nduthi nĩ nyingĩ, no nginya ũkorwo umĩte Gĩthũrai. Tondũ no me andũ a Gĩthũrai nduthi no nyingĩ bado. Rĩu mũkĩgeithĩke mũno, ngwendaga kũmũgia rũcinĩ ndĩmũgeithie na ndĩmwĩre tũrĩ o kuona thayũ, na Pastor Ngaruya tuko hapa, tuko sawa, kila kitu iko sawa. Tũracoka ica ikuhĩ. Ica ikuhĩ no rĩkorwo rĩ ũmũthĩ, rĩ rũciũ, rĩ next week, rĩ next month. Thaa ici ndĩrenda kwamba kũguthũka China. Kuma haha gũthiĩ China nĩ 3 hours. Just 3 hours. Koguo ndĩreciria kwamba kũguthũka China briefly. Njokoroke. So, mũgĩe na mahinda mega. God bless you and goodbye.